Зэпымыууэ мы Ӏэхэлъахэм цӀыху сыт щыгъуи зэрисам и щыхьэт нэсщ къуажэм узэрыдэкӀыу шытх ирикӀуэм и жьырабгъумкӀэ къытет нартыкъхэр. Апхуэдэущ ар къуажэдэсхэм зэрацӀыхур. Ауэ археологхэм зэи къуеещанэ жаӀэ къуажэм и щӀыкӀапэ илъ къэхалъэхэм я бжыгъэ теухуауэ. Минитӏрэ епщыкӏуплӏанэ гъэ лъандэрэ археолог гуп щолажьэ нартыкъхэм. Мэзкуу дэт тхыдэмкӀэ къэрал музейм и лэжьакӀуэхэмрэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутакӀуэ институтым и лэжьакӀуэхэмрэ зэщӀыгъущ. Нобэр къыздесми ядж. Зэраджа теухуауи наӀуэ къащӀащ мы кхъахалъэм илъэс минитӏрэ щиблрэ зэриныбжьыр, а лъэхъэнэм къриубыдэу мыбдеж культурэ зэхуэмыдэхэри зэрыщызэблэкӀар. Могильник Заюкова 3 – это могильник Кабанской культурно-исторической области, могильник сарматской эпохи, то есть местных племен, которые жили одновременно с сарматами, которые испытывали их культурное влияние. И, наконец, могильник Аланской эпохи, то есть с 5 по 7 век нашей эры.